Nongeye kugushimira no kuguha ikaze inshuti mukunzi wa KG Pro TV, wewe wabashije gukora subscribe ukurikirana n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse na diaspora, turabasuhuje cyane kandi tubaha ikaze. Inkuru na yindi ikomeje kugenda ivugwa muri Afrika y'Iburasirazuba no muri Afrika yose muri rusange, ni intambara ikomeye cyane hagati y'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ingabo za Congo FARDC, abarundi nabo bakabyivangamo n'abandi bakabihuza n'u Rwanda mu buryo bukomeye. Icyo tugiye gukora none ahangaha rero ni breaking news, ni inkuru ishingiye ku bintu bitatu ngiye kukugezaho aka kanya. Nkuko mubyibuka ku itariki ya mbere umuvugizi wa leta ya Congo, uwo bita General Jules Banza Mwilambe, yari yatangaje yuko babaje gufata abasirikare barindwi ba RDF cyangwa se b'igisirikare cy'u Rwanda, harimo majoro, kapiteni n'abandi batanu abasirikare batoya. Sibyo gusa kandi kuri icyo gihe nibwo bari batangaje yuko bamaze kandi gufata n'abandi bantu, abanyarwanda batatu, abatanzania babiri, umuganda umwe n'umunyakenya ndetse n'abarundi bagera muri 4, bose ngo bashinzwe kubinasi za M23 n'igisirikare cy'u Rwanda muri Nord Kivu, aho bari kurwanira ubu ngubu Uvira, za Kitonga n'ibindi bice bari kurwaniramo intambara ikomeye cyane. Aka kanya rero umuvugizi wa leta y'u Rwanda w'ububanye n'amahanga Olivier Nduhungirehe Minister amaze gutangaza yuko bihakanye kandi bamagana ibyo leta ya Congo ikomeje gukoresha nka propaganda zo kugira ngo ibeshya abaturage, ibeshya yuko hari abasirikare b'u Rwanda yaba yarafatiye muri leta ya Congo. Ibingibi umuvugizi w'u Rwanda cyangwa se Minister w'ububanye n'amahanga Olivier Nduhungirehe yabitangaje nyuma yuko leta ya Congo kuri uyu munsi tariki 5 n'ubundi bari bongeye abarimo Minister of Defense witwa Gayu Kabombo Modayumvita ndetse no witwa Commander in Chief Felix Antoine Tshisekedi, akaba na perezida ndetse n'umuvugizi cyangwa se Major General Peter Chirimwami Nkuba uri gukurikirana ibitero byose cyangwa se umutekano wose muri Nord Kivu. Barimo banze gutangaza neza yuko noneho abo basirikari babashije kuba bafata ababyemeye, kandi noneho bavuze n'uburyo baje, icyo barwanira ndetse n'uwabatumye byose. Ni hano kuri KG Pro TV tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026 uyu mwaka turimo, nibwo igisirikare cya Congo FARDC cyakoze ikiganiro n'itangazamakuru ubwo na perezida Tshisekedi yarahari, barangije basobanura neza ikibazo cy'u Rwanda kuntu giteye, bagisobanurira abakongomani, ariko banavuga ko hari abasirikare b'u Rwanda bamaze gufatwa, basobanura n'uruhare rw'u Rwanda mu ntambara ya Congo. Ibijyanye n'abasirikare bafashwe, uyu nguyu umuvugizi cyangwa se spokesperson wa FARDC yagiye atangaza yuko hari abasirikare barindwi, bose bari bafite n'idarapo ry'u Rwanda ku myenda bari bambaye, bamaze gufatwa, bavuga ikinyarwanda neza, abatazi igiswahili, igifaransa cyangwa se izindi ndimi, ariko uretse aba basirikare bakuru bonyine nibura bavuga icyongereza. Yavuze ko harimo umumajoro, hakabamo umukapiteni n'abandi basirikare batoya. Hanyuma rero bavuze yuko kandi abangaba bafatiwe muri Nord Kivu ndetse na South Kivu, mu ntara ziri hariya nyine bari kurwaniramo ni mu burasirazuba bwa Congo, ahagana muri za Uvira, Kamanyora, Katonga, muri ibyo bice akaba ariho bafatiwe, barimo barashaka kwinjira muri Uvira n'ubundi, nkuko ku munsi w'ejo twari twababwiye yuko intambara yongeye kwerura igakomera cyane. Abangaba ngandi havugwamo n'abandi bantu 8, harimo abanyarwanda, abagande, abatanzania ndetse n'abarundi, bafashwe na leta ya Congo, bakaba bashinjwa gukorana n'umutwe wa M23 mu bijyanye n'ubutasi cyangwa se intelligence. Bakaba bashinzwa na leta ya Congo ko baza nk'abazamaneko baje gutata leta ya Congo, nabo babashije kuba abafatwa. Mu itangazo rye rero umuvugizi wa
M23 nawe yatangaje yuko intambara rwose bagomba gukomeza kuyirwana, hanyuma kandi guterana amagambo byakomeje kugenda bigaragara. Uwitwa Lieutenant Colonel Mark Huzukayi, uyu nguyu akaba ari ushinzwe itumanaho byose muri gisirikare cya Kongo, akaba nawe yongeye kuvuga yuko nyine akemeza adashidikanya yuko aba basirikare bafashwe kandi ngo ibikorwa n'amaoperasiyo bikomeje kugenda abifatwa. Bakavuga yuko kuva na 21 M23 bavuga ko ishyigikirwa n'u Rwanda yatangira kwataka muri Kongo, sanga se intambara itangiyeyo bamaze gufata abarenga 31 bose b'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nk'uko nabikubwiye Olivier Nduhungirehe nawe yavuze yuko anahakana yivuye nyuma, avuga ko ibyo ngibyo Kongo ivuga ari amatakirangoyi, ahubwo bagomba gushaka uburyo bakemura ikibazo cyabo kugira ngo bive mu nzira. Ibyo akaba yabitangaje ku butumwa yanyujije kuri X. Mu yandi makuru kandi nakubwira rero sasa ubu ngubu tuvugana aka kanya, Katonga nayo imaze kuvamo, imaze kuba yafatwa n'ingabo za M23. Nakubwiye ku munsi w'ejo, twari turi kubivugaho mu biganiro twagiye dukora ku munsi w'ejo, nkubwira yuko muri Uvira M23 yari yagerageje ikavamo, ariko ikavamo ibikoze nka strategy yo kugira ngo ibeshye ko yavuyemo. Bibaho mu gisirikare abamenyereye iby'intambara, bibaho kanyuma nyuma y'icyumweru kimwe itangira kongera kwataka yisuganya, bakavuga yuko yari yaguyemo n'ingabo z'abarundi muri Uvira, igatekereza ko yaguye muri ambushi, hanyuma bagahita batekereza gusubira inyuma kugira ngo bajye kwipanga neza. Mu magambo ya Sultani Makenga yavuze ngo turi baka turejea nyuma ili tujipange vizuri, niko yavuze. Ati twasubiye inyuma kugira ngo twongere twipange neza cyangwa se twitegure neza mu buryo busukuye kugira ngo tube twakongera gukora umugambi wacu twiyemeje wo kurengera abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubu ngubu rero mu ntambara yo kuri uyu wa mbere, ni kuri uyu wa mbere mu masaha y'igitondo cyane, kuva mu masaha 9 z'ijoro intambara yari itangiye, cyangwa se mu masaha 9 y'igitondo niba ariko twabyita, intambara yari itangiye mu gitero shuma cyagabye na M23 aho bita Katonga. Byaje kurangira rero nyuma y'igihe kigera ku isaha irenga barimo bararwana, igice cya Katonga nacyo kivuyemo. Ubu icyo bari kuririmba, intare za Sarambwe bari kuririmba Katonga tombe tombe, nk'uko baririmbaga ngo Uvira tombe tombe. Nuko nguko rero byagenze, byaje kurangira M23 ihafashe. Ariko nanone kandi uyu Katonga ikaba iri mu birometero bike cyane, hafi ibirometero 10 kugira ngo ugere muri Uvira ufate nyine n'ibindi bice byose byagize. Bikaba ari igice rero gikungahaye yo ku mabuye y'agaciro, akaba ari igice kiri strategique cy'imisozi, aho abarwana intambara ya guerrilla ndetse na convention bashobora kuryoherwa n'iyi ntambara cyane, ubwo ikaba ari nayo system M23 irwanamo. Ariko kandi ku rundi ruhande leta ya Kongo yatangarije abaturage bayo yuko nayo igiye kuzana ibindi bikoresho iravana muri Turkiya, mu Burusiya ndetse n'ahandi hose bashobora kuba babona ibikoresho birimo n'indege z'intambara, kugira ngo noneho bahashye umwanzi bivuye inyuma. Kuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yasezeranyije muri press conference bagiranyemo batangaza n'abasirikare 7 b'u Rwanda ngo bafashwe, yatangaje yuko uyu mwaka 2023 kandi bitarenze mu kwezi kwa 4 ngo M23 bagomba kuba bamaze kuyisubiza inyuma ku kabi cyangwa ku keza. Iyi ngiyi ni KG Pro TV, byose turakomeza kugenda tubikurikirana. Iyi ntambara irerekeza hehe? Byose kora subscribe, like, share na comment.